nyamuneka birumvikana nta kindi tugarutsemo ni amakuru adasanzwe aribana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'umuzingo tugenda tubabwira uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi twirukanse cyane nyamuneka sindi butinde murabizo ninjiye muri ano makuru rwose nyamuneka nkubita mbangura kandi nkirukanka cyane mu buryo navuga ko budasanzwe ubwo rero biraza kugusaba kwata yari mu minota itarenga mike cyane by'umwihariko kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu muri rusange. Yes, ni butinde rero ndaza kubanasuhuza abantu badukurikira by'umwihariko mbere kugira ngo twinjiye muri aya makuru cyangwa se mu cyitwa impfunyamfunyi mbanze mbabwire ati mumeze mute kuko badukurikira bari ku migabane igiye itandukanye. Nyamuneka nako nifuriza abagiye gusenga isabato nziza kuko uyu munsi ni wa gatandatu. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni amakuru tugarutse marebana n'umutekano politike na diplomasi by'umwihariko twirukanse cyane. Reka tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, ni abantu b'agaciro abadukurikira ari benshi cyane rwose kabisa, abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongwa, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga Bujumbura ndetse na za Cibitoke na za Gitega. Tubaye ikaze ariko kandi rwose badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, tubaye ikaze bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Nyamuneka bari mu bice bigiye bitandukanye, tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukumozo ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo ni amakuru adasanzwe aribana n'umutekano politike na diplomasi ari nako dusuhuza cyangwa se tunakira abantu bari ku mugabane w'Uburayi, bari mu ntara gatandatu diaspora Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Faransa, bari Kenya, bari United Kingdom, bari n'ahandi hagiye hatandukanye bose tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Yes, ngizo ingingo z'ingenzi ariko nayo ninjira mu ngingo z'ingenzi namenye yuko mu kanya gato karibuze iby'intare za Sarambwe zimaze iminsi ziganira na leta ya Kongo hari yiduha muri Katari. Mu kanya gato rwose imyanzuro ishobora kuza kuba rwose ijya hanze. Amakuru mfite rwose ngo nuko icyitwa imyanzuro cyo rwose ngo cyamaze kuba cyemezwa. Imyanzuro yavuye muri ibi biganiro by'umwihariko byari bimaze iminsi bisakiranya impande zombi. Yes, ubwo rero rwose ndabyo mu masaha ari imbere yenda nibiza imyanzuro niza kujya hanze turaza nayo kuyabashyitsaho ariko byose byo twari tuje kubabwira ahubwo yari nka update iciyeho kugira ngo nabyo mubimenye kuko mugomba kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Yes, ni ukuvuga ngo rero tuvuye kuri no nkuru reka duhite twirukanka cyane. Murabizi ko drone ku munsi w'ejo yari yakameje mu mujyi wa Bukavu. Ubwo iyo nayo ni inkuru iciyemo iyi drone iturutse mu gihugu cy'u Burundi ariko impamvu mba mbivuze ibingibi nuko nabyo bifite aho bihuriye n'igihugu cy'u Burundi kuko drone niho zimo zaturuka. Amakuru rero namaze kwakira atayivumbi nuko izi drone nyamuneka by'umwihariko zamaze kuba rwose zigira karakajya he. Zimwe muri zo ubu tuvugana rwose zamaze kuba rwose by'umwihariko intare za Sarambwe zivugutira umuti mu gihe zaza kuba zongeye gukora amakosa yo kuba zahaguruka. Nako mujya uvira icyitwa amasasu menshi, icyitwa kubomorana hagati za Sarambwe ndetse na leta RDC ifatanyije n'abarundi nabyo birakomeje. Ibi nabyo turaje tubyinjiremo kuko ari imirwano ikomeye cyane yabaye muri iri joro ryakeye. Iyi mirwano iza gusiga benshi bahasize ubuzima ariko nabyo turaje tubyinjiremo kabisa umenye byinshi by'abacancu maze no guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku makuru menshi byatandukanye tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe iby'abacancu bamaze kugera mu mujyi wa Uvira ndetse murabizi ko mu gihugu cy'u Burundi hari abagera ku 2500. Turaza kuyikomozaho. Turaza kugaruka ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka mu mujyi wa Bujumbura. Mu kanya gato hari inama idasanzwe, iyo nama iri bwitabirwe n'abayobozi bagiye batandukanye. Ni inama rero yamaze kuba rwose ipangirwamo byinshi ariko bijyanye n'ubunini n'intambara igihugu cy'u Burundi gikomeje kurwana nayo tuje tukabagezaho kuko byinshi biri bwigirwe muri iyi nama twebwe twamaze kuba tubimenya cyangwa se twamaze kuba rwose byamaze kuba bitugeraho muri rusange. Yes, turaza gukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku cyitwa imyiteguro idasanzwe by'umwihariko ku banyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi barimo baritegura guhangana cyangwa se
kugomba kugundagurana n'uwitwa General Neva nayo irakomeje, ndetse inama zikomeje gukorwa ku bari gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo barebe nimba ashobora kugenda gake igihugu cy'u Burundi kikongera kikabona umutekano. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyimira dusimbukire ahitwa muri Cibitoke turebere hamwe uko situation ihagaze. Ni ibice bitari gusiba kumvikanamo amasasu menshi. Turaza kuba tubapudetinga mu bice bigiye bitandukanye tugenda tubabwira uko situation ihagaze. 5 kuri 5 rero akora subscribe kugira ngo tujye tugenda twibanira mu makuru agiye atandukanye abakomeje natwe kugenda atugeraho muri rusange. Ntabwo ndi butinde twirukanse cyane, munyemerere mbanze rwose mite ninjira kuri izi ngingo, mbanze nzivireho rimwe izi ngingo zibijyanye ariko ibyizi nama by the way n'ubundi uko byagenda kose icyo twiteguye ku bijyanye n'inama cyangwa se ku bijyanye n'ibyari birimo bibera idwa muri Qatar, n'ubundi uko byagenda kose twiteguye yuko biraza kugorana yuko araza kuvamo ikintu kizima. Icyo kintu ndakeka buri muntu wese ukurikirana ibibera ku mirongo y'imbere ku rugamba abyiteguye, kuko biraza kugorana by the way kugira ngo hagire ikintu kiza kuvamo. Impamvu ni iyihe? No kuvuga ngo igihugu cya RDC cyangwa se igihugu cya Congo ntabwo kugeza maginga ya cyari cyumvisha ngo kibe cyakira ibyo AFC cyangwa se intare zasaramwe zimo zirabasabana. N'ubu baracyatsimbaraye, mbega baracyameze nk'ibishyitsi. Urabona ko rwose nta gahunda n'imwe bafite by'umwihariko yo kuba bagira gutya bakaba bakicara bakaganira n'izasaramwe. Ubwo rero rwose nyine baraganira ariko ugasanga iby'uruhande rumwe rukeneye urundi n'urubyemera, ugasanga bamwe barasaba ibi abandi bakavuga ati reka ibyo bintu byose rero washyira mu gatebo wagereranya ukabona ko ari ibintu nyamunika biri bugorane cyane kugira ngo uruhande rumwe rwumvishe iby'undi rukeneye. Ubwo rero rwose n'ubundi ibi biganiro igihe byari byarateganijwe byagombaga kurangiraho si cyo gihe byarangiriyeho, n'ubundi byakomeje kugenda bigoragorana. Ibi bintu byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza ko biza kugorana cyane kugira ngo ibiganiro byaberaga iduha muri Qatar by'umwihariko bibe ibiganiro byanyuze mu mucyo. Ibi bintu biraza kugorana cyane ku rwego rwo hejuru, twisange imyanzuro itabaye. Ahubwo nyuma y'ibi biganiro murabizi ko twari dutegereje ko ibi biganiro birangira ngira ngo, ariko si nibyo gusa, twagiye tuyibona ahantu henshi izasaramwe n'ubundi zo zitegereza ko ibiganiro birangira. Ibiganiro iyo bimaze kurangira inshuro nyinshi nibwo tubona imijyi itandukanye ivuyemo. Ngira ngo mwarabibonye Goma ijya kuvamo, ibiganiro byabaye byinshi, ibiganiro bivamo ubusa. Nyuma yo kuvamo ubusa nibwo Goma yavuyemo, twarabibonye mu bice bya Bukavu. Ibi bintu rero ahubwo bishobora kuba bigiye gutuma by'umwihariko rwose ikiswe umujyi wa Uvira, icyitwa wa Murundi urimo wa mushinga ntahe nyamuneka ahurira n'uva gusenya cyangwa se ahura n'ibibazo bikomeye. Ibi bintu byatangiye no gutangira, ariko kandi bikaba byatangiye mu gihe n'ubundi imyanzuro twebwe rwose tutari twakayimenye cyangwa se tutari twamenye imyanzuro yavuye muri ibi. Ariko n'ubundi iyi myanzuro ivuyemo ikintu kibitubwira nuko imiripuko ku rwego rwo hejuru ititangira mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye. Igihugu cy'u Burundi rero kikaba kirimo kiragira uruhare rukomeye cyane by'umwihariko muri ibi biganiro, ndetse kikaba ari n'umujyanama mukuru w'igihugu cya RDC. Ndetse amakuru dufite, igihugu cy'u Burundi kikaba kirimo kirakoresha iby'umurengera kugira ngo umujyi wa Uvira by'umwihariko utaza kuba ufatwa muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka mwumve yuko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ariko kandi bihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe. Si ibyo gusa kandi nyamuneka narababwiye ati kijyanye n'amakuru rwose, amakuru aba ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Narababwiye ati amakuru aba ari menshi cyane. Reka tuve ahangaha duhite tugaruka gato ku gice cy'i Burundi. Nanone ku gice cy'u Burundi mu kanya gato gashize abacancuro rwose bandi bagera kuri 300 bamaze guturuka i Bujumbura. Abo bacancuro rero ngo bakaba bajyanwe mu mujyi indani rwagati wa Uvira. Ikintu kibajyanyeho rero nta kindi nyamuneka ni ikijyanye no kuba no kongera
icyitwa umutekano ni ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe, by'umwihariko kugira ngo urugamba ruze kuba rufata indi ntera mu buryo navuga yuko udasanzwe. Impande zombi zirimo ziritegura mu buryo buremereye cyane, zirimo ziritegura mu buryo bukomeye rwose. Icyitwa imirwano iremereye cyane igiye kuba yakaduka cyangwa se igiye kuba yaba. Imirwano ikomeye cyane rwose igiye kuba yaba, kuko abo bacancuro bari kumanuka gutya ntabwo ari abacancuro bagiye gutyo gusa, nyamuneka ntabwo ari abacancuro bagiye kubusa, ni abacancuro bagiye mu mirwano, ni abacancuro bagiye kwitegura urugamba. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ibintu uko byagenda kose birasa kugomba guhindura isura, tubone imiripuko ku rwego rwo hejuru, tubone imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko muri rusange. Tuve kuri ibi bintu by'umwihariko tugaruke gato no ku yandi makuru agiye atandukanye. Narababwiye amakuru ni menshi cyane bariho n'umutekano, politike na diplomasi mu gihugu cy'Uburundi. Ubu tuvugana hari inama idasanzwe, ni inama iri gutangira mu kanya gato, ndetse ikaba imwe mu nama iremereye cyane iri bwitabirwa n'abanyapolitike bagiye bakomakomeye. Ese abo banyapolitike mukeneye kumenya abari bo? Amakuru mfite ni inama yatumiwemo uwitwa Agathon Rwasa. Ngira ngo murabizi ni umwe mu banyapolitike rwose navuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi. Ikaba ari inama irimo abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abarimo ba General Prime Niyongabo. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abitwa Mazimaka, Abanikasha Mashokero barakomeye muri CNDD-FDD. Ni inama iri bwitabirwe n'abadede benshi, ndetse umwihariko w'inama ikaba ari inama iri bugaragaremo na madamu rwose w'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se umufasha w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo ni umufasha wa General Nefu. Ni inama igiye kwiga rero ku kijyanye n'umutekano muke, ndetse n'ingaruka zishobora kuza kuba ku gihugu cy'u Burundi mu gihe umujyi wa Uvira uraza kuba ubarizwa mu maboko y'Izasilamu. Kuko bamaze kwikanga, baravuga bati nimba iduha muri Qatar nta kintu kizima cyavuyeyo, uko byagenda kose biraza kuba ngombwa yuko natwe tuza kurwana, kandi urugamba tuza kuritakarizamo byinshi bikomakomeye. Biraza kuba ngombwa yuko duhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka bigendanye n'ibyo bintu byose bikomeje kuba, amakuru mfite atari ivumi nuko ibintu byamaze guhindura isura. Iyi nama rero ni inama igiye guterana mu kanya kari imbere, iraza guterana rwose mu kanya kari imbere mu masaha 8 n'iminota igera muri 35. Ni inama iri bubere za Gitega. Ni inama ndetse yanategujwe mu buryo bw'ibanga, ku buryo nta muntu uwari wese ubonetse ushobora kuza kumenya yuko iyi nama yabaye, kuko irimo iriga mu bintu bishobora kugira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gitanze imisade iremereye cyane, by'umwihariko hano muri ibi bice by'umujyi wa Uvira. Barimo barareba bakabona intare zasarambwe zakuyemo Goma, intare zasarambwe zigakuramo Bukavu, intare zasarambwe zigakuramo Karehe, intare zasarambwe zigukontrola Rucuru, intare zasarambwe zifite ibice byinshi muri teritwari ya Robero, zifite ibice byinshi muri teritwari ya Rwarikare. Bakareba bakavuga bati none umujyi wa Bukavu niyo mujyi uri bubananire, none uyu mujyi niyo ukuramo biraza kugenda bite ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba? Uyu mujyi niba ukuramo biraza kugenda bite? Nicyo kintu rero kirimo kiragenda kigaragara hano muri ibi bice. Bakavuga bati none uyu mujyi nibaza kuwukuramo ibintu bishobora kuza guhindura isura, tukabona imiripuko yo ku rwego rwo hejuru, tukabona icyitwa imirwano ikomeye. Bakavuga bati rero aho kugira ngo ibintu bize kubaho, reka twebwe tuze kwikumira hakiri kare. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru namaze kwakira nuko ibintu rwose bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo baze kubikumira, ahubwo baraza kubikumira mu buhe buryo? Kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyamaze gutanga byinshi kandi bifatika binagaragara, by'umwihariko bigomba kwifashishwa mu gihe intare zasarambwe zaba zikuye mu mujyi wa Uvira. Ibyinshi biri kwiyazwa hano biraza kugenda bite? Ibi bintu biraza guhagarikwa mu buhe buryo?
kari ibintu biri buze kugorana nyamuneka, kari ibintu biri buze kugorana, ni ibintu biri buze kugorana kuko nk'ubu mu kanya gato nakiraga amakuru, ndimo nakira amakuru y'ibijyanye n'ibintu bikomeje kuba mu mijyi igiye itandukanye. Ndimo numva hano za Bujumbura bihwisa amagambo menshi bavuga yuko urujya n'uruza rw'abasirikare rwatangiye kwiyongera mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo intare z'Abasilamu nazo zitaza kwihorera ziza gutesha umutwe igisirikare cy'umurundi cya FDN muri no mujyi wa Bujumbura. Aya makuru mu kanya yangeragaho rwose yemeza yuko impande zombi ubu ziryamye amajanja, mu mujyi wa Bujumbura baryamye amajanja kugira ngo isaha ku isaha ibyo barimo barituriza Sarambwe bitaza kubagiraho ingaruka. Kandi nyamuneka, igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kugerwaho ingaruka n'ibintu kirimo kirakora ku butaka bwa RDC. Nimba kirimo kirafata drones kikazohereza mu bice bituwe n'abaturage, abaturage bagahungabana bakikanga bakavuga bati noneho ibintu bishobora kuba bigiye gukomera uko byagenda kose. Nacyo ubundi abanyarwanda nibo bajya babivuga neza bakavuga ati uhuha nimba izasara muri kuze urufaro rw'amasasu urumva zo zibugwiki, urumva ziri bugwiki. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nyamuneka nta kindi rwose ni amasasu nazo ziri butange. Ubwo rero rwose icyo nakubwira cyo nuko ibintu bishobora kuza guhindura isura, by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu bishobora kuza guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba, tukabona ibintu bibaye ibindi, tukabona ibintu bikomeje gufata indi ntera. None ibintu biraza gufata indi ntera, tubona ibintu bihindutse. None nimba ibintu bikomeje kugenda bitya se tubona imyiteguro idasanzwe igihugu cy'u Burundi kiri kubikora. Ngira ngo murabizi mu minsi itambutse major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC baraganiriye bareba ku bibazo by'umujyi wa Uvira. Ibyo byose ni ibintu tuzi neza. Urumva igihugu cy'u Burundi kiri kugira uruhare rukomeye cyane muri no ntambara iri kuba ku butaka bwa RDC, kiri kugira uruhare rukomeye cyane. Uruhare rukomeye cyane rero, impamvu ikomeye cyangwa se ikibazo gikomeye nuko mu gihe intare z'Abasilamu zaba zirimo zirakontorora umujyi wa Uvira unakomeje kugenda uberamo imiripuko ku rwego hejuru, bishoboka kuba neza biraza kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, kuko nabo ntabwo bari bwemere kwicara cyangwa se ngo batuze bazi yuko uwo bari bahanganye k'ubwo butaka bahana imbibi, kandi nabwo isaha ku isaha ashobora kubagira nabi yifashishije icyitwa indege z'intambara cyangwa se n'ibindi bikoresho. By'umwihariko baraza kugomeza baryamira amajanja ku buryo igihe ashobora no guturuka drone mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi nacyo gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ahubwo muraje murebe ibyo tugiye kwirebera sahize, muraje murebe ibyo tugiye kwirebera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ni menshi cyane arabana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko ibi byose mbibutsa nubwo biri kuba hari abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi, abitwa ba Gervas Ndirakobuca bakunze gutaza abana kugarika bamaze igihugu, kandi ugaca usanga irakora ibikorwa byo guhohotera abaturage. Hanyuma rero nagomba twavuze byinshi ku bijyanye na politike zikorwa z'ibihugu. Turavuga iyo igihugu kidafite politike nziza, abakiyobora batababaye abanyagihugu, badashobora kwetablisa ibyo bita ordre kuri teritware y'ibyo bihugu, baketablisa ordre sécuritaire ahantu hose, canke ibyo twakwita badashoboye kwetablisa l'autorité de l'État. Ugaca usanga rero hari ibice bimwe by'ibihugu, amashamba cyangwa uburere byigaruriwe n'imigwi y'abicanyi cyangwa iyindi migwi ikora ibikorwa bibi, cyangwa iyindi migwi ishobora guhungabanya ibindi bihugu, nka ziriya duhereye muri Noro za EDF zikunda guhungabanya umutekano muri Uganda, za FDLR zihungabanya umutekano mu Rwanda. Ndetse burya ikibazo ca FDLR nico shingiro y'amatate amaze imyaka
irenga 30 hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo, ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushiraho ubutegetsi bushobora kwetablisha l'autorité de l'état partout, kigashobora kwetablisha l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Ico nagomba kuvuga rero niki, nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakogwa ubu. Biriko birakogwa ubu, hari intambara ziriko ziraba. Intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye ntagaruka, kugira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, nta ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nivyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo kihari, mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera kabituze nk'uko mu bindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nico kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba, izo ntambara zihuza coalition iri nyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenaires n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga. Ari bya bihugu bya SADC byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye, ariko ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga. Ku ruhande rwa AFC/M23 u Rwanda rushigwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu nabyo, ko burya abantu bose muri politiki bagira abagenzi, bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri, twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemo abamercenaires b'Abakolombiya n'abandi. Rero burya mu intambara ihari dushobora kumenya abashigikiye uruhande bose n'abashigikiye uruhande bose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC/M23 itashishikaye yigarurira ibice, nubwo habandanije habe gusotorana. Rero mbega hari ibyizigiro, hari icizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington? Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe, kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwara avuma. Etats-Unis ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere, gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu by'abarongoye ordre mondiale ihari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko Etats-Unis ariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga, ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa
kurusha uko ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyovuga. Ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington, kuko Washington Perezida Bush, Perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakaba boshobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine cyangwa amatata ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu, dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko ibihinduka ku bijanye na ordre mondial, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi aribyo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo, maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumirwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu. Kandi amahoro n'umutekano bigarutse, ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icizere kininiya ibiganiro bya Washington, ko ibiganiro bya Washington burya nibyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye, ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane canke Amerika, ariko Doha nabo nyene baba barimwo. Iyo leta ya Kongo na AFC M23 baganira Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa, na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi babifisemwo abarimwo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika, kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika yinjiye mu buryo bw'ubucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano, na cyane cyane ashingiye ku byo ubucuruzi. Ariko urucuruza rwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'Uburayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo bashobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigombye. Nicyo gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka naco, kuko arico kirashyira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri ico gihugu cyari igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Nabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel, ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nicyo gituma rero mubona ibihugu by'Uburayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, kubera birimo ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro. Scenario igira kabiri, mu gihe ibiganiro bitokunda, noneho akaba inzira yo gufata umuheto. Ico gihe u Rwanda gobangaje, AFC M23 yobangaje, Uganda yobangaje, n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi, byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité
kuri East Congo. Ivyo navyo harimo riske niniya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opposition ikomeye ihambaye y'abakatumbi y'abafayuru y'abakabira n'abandi benshi imigwi ikomakomeye imigwi za katolika amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi. Nico gituma ubona bamuhatira ibiganiro bihuza abakongomani bose. Nico gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata ya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo yabyaze umusaruro akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari yavuga ikinyarwanda avuga igiswahili, bishobora kumuberamo umuzi w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo, na cyane cyane nababwiye ko ubu politike z'ivyo bihugu vyari biyoboye ordre mondiale biriko birahinduka, batakigomba gukorana n'abaperezida bari feke, abaperezida b'abanyantege nke, abaperezida badafite intwaro nziza, kuko nabo investissement zabo zija muri riske. Kuko iyo ugiye ko investissement atari umutekano, ahantu abategetsi bamunzwe na ruswa, ahantu hari ubwicanyi bw'uburyo bwose, urumva ivyo nibirasira ivyo twakwita la sécurité des affaires. Nico gituma ubona nubwo Kongo yari ngiye nk'isa n'iganira na Amerika gusa, noneho ngo baganire bagira imbaraga no z'umuriko na AFC/M23 ndetse no kurwanya u Rwanda. Urabona ko Amerika itabyemeye, kuko babona ko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijanye no gukingira la sécurité des investissements muri East Congo, muri Congo no mu karere, kuko murazi yuko n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite ikirere, rusanzwe rufite ikiraka kazi gikorwa cyo gukingira les investissements z'Uburayi, z'Ubufaransa, muri Mozambique, kandi bakabona yuko bakoze neza ibikorwa babishizeko byo kurwanya abateroriste, n'ubu bagikomeje, bakabona yuko nico gituma babahaye imfashanyo yo kubandanya ivyo bikorwa. Ariko muri ya ntimukagire ngo ahanini n'umutekano w'abaturage witaweho, ahanini c'est la sécurité des investissements y'ivyo bihugu bikomeye. Ariko niyo bishitse nico kikiyongera yuko n'abanyagihugu nabo bakingirwa bakabona amahoro. Ivyo navyo ni drapo nziza ku gihugu cy'u Rwanda, ni igikorwa ciza mu makuru. Ico gituma rero Amerika itari kwemera diri hagati yayo na Kongo gusa, ikirengagiza u Rwanda, kuko u Rwanda rufite ibintu byinshi Amerika ibona vyofasha pour garantir les investissements zabo muri mu karere k'ibiyaga bigari muri East Africa. Nico gituma ngaho twogira kudosha pour u Rwanda, politike yayo internationale, politike yayo mu bijanye n'ivy'umutekano, politike yayo mu bijanye no gutunganya neza igihugu, ibyo twobakudosha kuko igituma bizigwa n'ivyo bihugu by'Uburayi, bya Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye by'Uburusiya n'Ubushinwa, ugasanga barahurira yuko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijanye n'uko ibihugu bikwiye kubana, n'uko ibihugu bikwiye gukorana, cyane cyane dans les affaires. Aho rero nico nagomba mvuga yuko twoha amahirwe, tugaha amahirwe Washington. Ariko twari tuvuze mu gihe byo failinga, turabona ko intwaro ya Tshisekedi ishobora kuvanwaho, kandi n'intwaro y'u Burundi nayo nyene ishobora kugereranirwa nuko ibyo biganiro bitoshika ku ntego, kuko u Rwanda Burundi rusigaye base arrière y'intambara zibera muri East Congo, kandi Burundi bwaremeye officiellement burisinya yuko bwemeye kubandanya izo ntambara. Nico gituma ruguma rungika y'abasirikare, ruguma rungika y'intwaro, ruguma rufatikanya na Kongo mu bikorwa bibabaje cyane byo kwica abanyamurengari ya mu Minembwe, kwica abantu Uvira. Ibyo bintu rero birababaje kubona Burundi bwarahisemo nabi
bukaja inyuma bugashigikira abantu bashobora kurya abantu batabinyegeje bariko barifata amafilime bakemera gushigikira umuvumo w'abantu biyemeje gusesa amaraso y'abantu babaziza ubwoko babaziza uko baremwe. Ivyo bintu birababaje cyane kubona leta ya Ndayishimiye yahisemwo iyo nzira. Niyumvira rero yuko ibyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi cyane mu gihe ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Washington bitonyuramo. Niyumvira yuko iyo senariyo ya kabiri yakwegera akarambaraye cyane cyane igihugu cy'u Burundi, kuko ciyemeje kuja mu mugongo wa Tshisekedi mu gihe Tshisekedi wewe ari kure izikinshasa, ariko wewe Ndayishimiye ntigeze aharura ko ari we yegereye iby'izo ntambara. Rero kuja kuvyidabikamwo bishobora kumukwegera intambara zikomeye. Senariyo ya gatatu nuko ibyo bihugu bishobora kugira icyo twakwita double jeu. Double jeu ni uburyo bwo gushigikira l'équilibre des conflits. Bakaba boshigikira leta ya Kongo, wanashaka bagashigikira n'u Burundi